ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. ҳузури созмонҳои ифродгаро ва ташкилотҳои террористӣ дар фазои маҷозӣ, баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва тарзи истифодаи оқилонаи шабакаҳои иҷтимоӣ. гурӯҳҳои ифротие ки аз марказҳои гуногун идора мешаванд, иттилоотро ба қонеъ кардани ғаразҳои сиёсии худ истифода мебаранд. тадбирҳои ободонии сабзу хӯрамгардонӣ ва шинонидани гулҳои мавсимӣ дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт. шаҳри Душанбе ба шаҳри сабз табдил ёфтааст. истифодаи мақсадноки гармхонаҳо дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. мақсади асосии мардум ҳамин аст ки барои боло рафтани нархи сабзӣ дар бозор мо кӯшиши ғайрат мекунем ки нархи дар бозорҳои ноҳия ҷумҳурӣ паст барорем. шарҳи пурраи хабарҳо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар рафти суҳбат роҳбарони ду давлат муколамаи амалиро дар сатҳи олӣ идома доданд. масъалаҳои ҷорӣ, муносибатҳои дуҷониба, масъалаҳои умдаи байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. дар ин зимн ҷонибҳо оид ба вазъ дар сарҳади Тоҷикистон ва Афғонистон мубодилаи афкор намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз роҳбари давлати Қазоқистон ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба Тоҷикистон дар наздиктарин фурсати муносиби моҳи майи соли ҷорӣ даъват ба амал овард. даъвати мазкур аз ҷониби Қазоқистон бо қаноатмандӣ пазируфта шуд. муҳлати мушаххаси сафар бо роҳҳои дипломатӣ мувофиқа карда мешаванд. идомаи ахбор. ҷаҳонишавӣ ва шиддат гирифтани муборизаҳои иттилоотӣ аз ҳар фарди ҷомеаи имрӯз тақозо менамояд ки дар ҳифзи музаффариятҳои давлат устувор буда манфиатҳои миллиро ҳамеша аз манфиатҳои шахсӣ боло гузорад. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳад. бо назардошти он ки дар замони муосир истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд гардида, ин шабакаҳо ба таври васеъ бештар аз ҷониби ҷавонон истифода карда мешавад, хатари гумроҳ сохтани онҳо ва шахсони сустирода меафзояд. воқеият чунин аст ки муборизаҳои иттилоотӣ дар чанд соли охир суръат гирифта ба тартибу низоми ҷаҳонӣ ва амнияти давлатҳо таъсир мегузорад. тарафи манфии ҷомеаи иттилоотӣ ин аст ки гурӯҳҳои манфиатдор, гурӯҳҳои бо ном мухолиф, гурӯҳҳои ифротие ки аз марказҳои гуногун идора мешаванд, иттилоотро ба қонеъ кардани ғаразҳои сиёсии худ истифода мебарад. бо ном мухолифине ки худашонро мухолифини ҳукумат меҳисобанд, аммо дар асл онҳо мухолифин нестанд ва аз роҳзани беш нестанд, гӯем хато намекунем. ҳамин иттилоотро ба сабаби ғаразҳои сиёсӣ истифода мебаранд барои паҳн кардани иғво, дуруғ, туҳмат, буҳтон нисбати ҳокимияти давлатӣ кӯшиш ба кар мекунанд дар ҷомеа балворо, норозигиро, парокандагиро ворид кунанд. таҳлилҳо нишон доданд ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар гурӯҳҳои бо ном мухолиф ва аз дигар хоҷаҳо вобасташуда наворҳои гуногун ва суханҳои ноҷорро нисбат ба сарзамини аҷдодӣ, ватан ва миллати худ пахш менамоянд ва ҳадафҳои ғаразноки гурӯҳҳои ифротиро таблиғ месозанд. сухани беасос гуфтану санг задан ба ҷониби ватан ва ҳаммиллати худ дар ҳолати дур будан аз ватан ва огоҳӣ надоштан аз дастуварду пешравии он хоси инсони комил нест. онҳо агар воқеан дӯстдори миллати тоҷик бошанд, дӯстдори давлати ҳукумат бошанд, марҳамат биёянд дар Тоҷикистон кор кунанд, худашонро нишон диҳанд, як ҷоро обод кунанд. аммо агар воқеан мо фикр кунем, аз дасти онҳо ягон чизи беш аз ҳамин нифоқ андохтан, ҷудоӣ андохтан намеояд, чунки онҳо як роҳи пулкоркуниро ёд гирифтанд. ҳамин марказҳои махсусе ки дар аврупо ҳастанд,
با آنها مبلغ گذاری میکنند. آنها تمام تهمت آنها رو بر سر ما در بین جامعه ما پهن میکنند. مهم است که در مرحله‌های پرتضاد جهانی‌شوی تهدید و خطرهای جهانی پیشگیری کرده شوند و بر ضد این عامل‌های خطر افزا که توسط شبکه‌های اجتماعی پهن می‌گردند واکنشی سری وقتی انجام داده شود. عمل‌های فتنه‌انگیز و غرضناک این گروه‌ها که در شبکه‌های اجتماعی خود را فعال می‌حسابند، تهدیدهای سیاسی و اقتصادی، امنیتی و بشری و فرهنگی را در دولت‌ها زیاد می‌نماید. از این رو بسیار مهم است که هر یک ساکن مملکت با حس بلند ملی، وطن‌دوستی و صداقت داشتن به وطن، ملت و این سرزمین پی آبادی تاجیکستان کوشش نمایند، نه پی نزاع انداختن. زلفیه رحیم‌زاده، بهادر قربان، عبیدالله سیولی، اخبار. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه به شهر معاصر و زیبا، سبز، خرم و گلپشت تبدیل یافته است. با جانبداری و پشتیبانی از بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، امروزها کارهای سازندگی، سبز و خرمگردانی، شنیدن گل‌های موسمی در کوچه و خیابان‌های پایتخت در سطح بلند ادامه دارد. نزد بینات پالاتای حسابی جمهوری تاجیکستان با شنیدن گل‌های موسمی به یکی از موضع‌های گلزار و نظربای پایتخت تبدیل یافته است. نوریدین قربان و بهادر قربانزاده گزارش می‌دهند. بینای پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان در خیابان رودکی شهر دوشنبه جایگیر بوده. گل‌های هر رنگه شکوفان اطراف آن امروز به حسن شهر زیبایی و جذابیت ناتکرار ضم کرده است، زیرا از جانب رهبریت به مسئله سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی پایتخت مملکت شهر دلارای دوشنبه دقت اولین درجه ظاهر گردیده در این سمت نقشه و تدبیرهای مهم عملی کرده شده است. کارمندان این نهاد سیاست بنیادکارانه و اقدام‌های بزرگ سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را همه‌جانبه دستگیری نموده جهت به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه تدبیرهای سبز و خرمگردانی و شنیدن گل‌های موسمی را وسعت می‌دهند. این نوبت تصمیم گرفته شد که در نزد بنا زیاده از 23000 دانه گل‌های موسمی شنیده شده این گوشه پایتخت باز هم آباد و زیبا گردانده شود. کارمندان به حشر برآمده در نزد بنا درآمدگاه و گرد و اطراف گل‌های موسمی شناندند. گل‌ها با طرح مخصوص دقت جلب کننده شناخته شده اینجا به مکان گلزار و تسکین بخش قلب‌ها مبدل گردیده است. کارهای سبز و خرمگردانی، وسعت بخشیدن شناندن گل‌های موسمی و بسیار ساله با مقصد سزاوار استقبال گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی کرده شده است. در نزد بینای پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان رمز 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دید نو تصویر یافته است که این منظره زیبا قلب هر بیننده و راهگذر را تسخیر می‌نماید. در آینده نیز چنین کارهای سبز و خرمگرداندن محیط اطراف و شناندن گل‌ها ادامه داده می‌شوند. از برش خیابان‌های سعدی، شیرازی و نعمت قره‌بایف ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نیز از جانب همین نهاد گل و گلکاری کرده شده. راهروها با سنگ‌های آرایشی نوسازی گردیده به موضع نظرربا تبدیل داده شده است. سال 2017 از جانب پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان با مقصد سهم گذاشتن در کارهای سازندگی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای به ورزش مشغول شدن جوانان و نوجوانان در کوچه شیرعلیزاده ناحیه سینای شهر دوشنبه گلگشت و میدانچه ورزشی نو ساخته به استفاده داده شد. تا امروز ساکنان خانه‌های بلندآشیانه از امکانات‌های فراهم آورده بهره ور می‌گردند. با نظرداشت تعمیر طلب گردیدن گلگشت و میدانچه ورزشی تصمیم گرفته شد که نشستگاه‌ها، تجهیزات ورزشی و پنجره‌های اطراف از نو رنگ و بار کرده شوند. حالا کارهای تعمیر و نوسازی گلگشت میدانچه ورزشی ادامه داشته کارمندان کارهای رنگ و بارکنی را به راه ماندند. گفتند به مورد است که بعضی از استقامت کنندگان بیناهای بلندآشیانه نسبت به تازگی محیط اطراف به توجهی و بی‌پروایی ظاهر کردند که گلگشت نوبنیاد امروز به تعمیر نیاز پیدا کرده است. همزمان توسط تشکیل حشر علف‌های بیگانه پرتو داخل گلگشت تازه کرده شده دوباره اینجا به مکان سیر و گشت استقامت کنندگان تبدیل داده می شود. در ادامه سهم گذاشتن در کارهای سازندگی و بنیادکاری همزمان سال 2018 از طرف پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان در کوچه کمال خوجندی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه نیز میدانچه ورزشی نو بنیاد گردیده این انشاءات ورزشی نیز تعمیر و رنگ و بار کرده می شود. به گفته ساکنان این موضع در گذشته مکان نوآباد
بود. حالا جوانان این کوچه امکانیت پیدا کردند که در میدانچه ورزشی نو و دارای شرایط ضروری به ورزش مشغول شوند. ساکنان و استقامت کنندگان را ضرور است که به تازگی محیط اطراف توجه نموده در این سمت بی‌پروایی ظاهر نکرده به قدر مهنت و زحمتی که برای بنیاد گلگشت و میدانچه ورزشی صرف شده است رسند. مناسبت دلسوزانه به مالکیت جمعیتی به منفعت خود استقامت کنندگان بوده در آینده امکانیت فراهم می‌آورد که انشاءات نوبنیاد سالهای طولانی برای مردم خدمت رسانند. نوریدین قربان، بهادر قربانزاده، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. در ناحیه میر سعید علی حمدانی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان علاوه بر نقشه 45 انشاءات نو تعییناتشان گوناگون بنیاد می‌گردد. تا امروز در ناحیه از 242 انشاءات به نقشه گرفته شده 239 انشاءات به استفاده داده شده است. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشیدی نادرخان. در نویه میر سعید علی حمدانی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای تامین پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی، تشکیل جایهای نو کاری و تحکیم اینفراستراکچور دهات با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهم صاحبکاران محلی کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دایره وسعت چنین تدبیرهای آبادانی و آمادگی جهت سزاوار تسجیل نمودن این صنایع مهم تاریخی طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی در ناحیه باید علاوه بر نقشه بیش از 40 انشاءات نو تعییناتشان گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده شود. در ناحیه میر سعید علی حمدانی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه 242 انشاءات به نقشه گرفته شده است. تا به امروز از 242 انشاءات 239 انشاءات مورد استفاده قرار داده شد و تا به جشن 30 سالگی استقلالیت ما کوشش به خرج میدیم که زیاده از 45 انشاءات دیگر را مورد استفاده قرار دهیم. از جمله انشاءات ذکر شده با سهم صاحبکاران محلی در جماعت دهات پنجرود ناحیه یک مرکز خدمت رسانی عبارت از مغازه خوراکواری و مالهای نیاز مردم به استفاده داده شد. در دهات مذکور از 23 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 18 عدد آن موردی بهره برداری قرار داده شده است و در 5 انشاءات دیگر باشد کارها ادامه دارد. در جماعت دهات قهرمان ناحیه نیز کارهای آبادانی و سازندگی با وسعت جریان داشته برای حل مشکلات اجتماعی ساکنان و تامین رفت آمد واسطه‌های نقلیات به یکی از محله‌های نوبنیاد از طرف صاحبکاران یک پل ساخته مورد استفاده قرار داده شد. در جماعت شهرک مسکو نیز در این روز مرکز خدمت رسانی عبارت از کاشانه حسن و نقطه فروش ارمغان‌ها به استفاده داده شد. بخشیده به سالهای رشد دهات صحیح و هنرهای مردمی در جماعت دهات چوبک ناحیه تا امروز 16 انشاءات نو بنیاد گردیده ساکنان 8 دهه دوردست با آب نوشاکی تامین و روی یکی از دهات پر اسفالت پوش کرده شده است. در ادامه از چنین کارهای آبادانی از جانب صاحبکار سمرالدین سلیموف روی دهه میرور در مسافت زیاده از 2 کیلومتر پر از سنگفرش و در مسافت 2000 متر پایه‌های فرسوده خطهای برق با پایه‌های آهن و بتونی نو عوض و حدود دهه چراغان کرده شده است. دهه میرور یکی از دهه‌های دوردست جماعت دهات چوبک ناحیه است که ساکنان چند سال اخیر از نبودن چنین راه در روزهای بارشات و دوره زمستان از رفت آمد به مرکز ناحیه و کارناشایان گردن پایه‌های خطهای برق در تامین با صفت نیروی برق تنقیسی می‌کشیدند. با سهم صاحبکار محلی این مشکلات در دوره آمادگی‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برطرف کرده شد. با پشتیبانی از سیاست سازندگی و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان چنین کارهای آبادانی در دیگر دهات ناحیه نیز عملی شده. باید تا روز تجلیل از سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باز 45 انشاءات دیگر مورد استفاده قرار داده شود. با افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای بنیادکاری و سبز و خرمگردانی کوچه و محله‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. در ناحیه اشکاشیم با مقصد سریع وقت آبیاری نمودن زمین‌های کشاورزی ناحیه امسال بیش از 15 کیلومتر کانال اساسی ناحیه از تعمیر برآورده شده. با این وسیله زیاده از 800 هکتار زمین کشاورزی دهات دشت آبیاری خواهند شد. گزارش خبرنگاران ما. اداره و مؤسسه‌های حدود ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقصد به یک مکان دیدنی و تماشاباب تبدیل دادن مرکز ناحیه هر هفته به حشر دستجمعانه برآمده در آبادانی و کبودزارکنی کوچه‌های مرکزی سهم نظر است می‌گذارند. سهمگذاری مسئولین اداره و مؤسسه‌های حدود ناحیه اشکاشم در چنین حشرهای عمومی ناحیوی باعث دستگیری می‌باشد، زیرا در این روز در کوچه‌های مرکزی ناحیه مقدار معین کوچه گل و درختان آرایشی شنانده شدند. در برابر فرا رسیدن فصل بهار
امروز در تمام گوشه نویش کشیم کارهای بادونی و حشرهای عمومی رفته ایستادند. امروز در نویش کشیم نیز حشر دستجمعانه با اشتراک اداره و مؤسسه ها برگزار گردید. کارهای بنیادی در کانال ماگسترالی دشت سلکسیونی ناحیه اشکوشیم که 26 کیلومتر درازی دارد و یکی از منبع‌های اساسی آبیاری زمین‌های دهه دشتک دانسته می‌شود ادامه دارد. با مقصد برطرف نمودن عاقبت‌های بارشات و سر وقت تامین نمودن باشندگان دهه دشتک ناحیه اشکوشیم با آب پالیزی، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همدستی با شریکان رشد نقشه از نوسازی کانال سلکسیونی را تحریزی نمودند. حالا با قوه کاری مسکونان دهه و با مکانیزم شعبه اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت کارهای از نوسازی در این کانال آبگذر ادامه دارد. برای از تعمیر برآوردن کانال ماگسترالی دشت سلکسیونی ناحیه اشکوشیم مبلغ 110,000 سومانی جدا گردیده حالا کارهای آهن و بتون ریزی به انجام رسیدند. با تعمیر فرا گرفتن کانال نامبرده در عرفه جشن برای ملت تاجیک مقدس 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام نیک است در سمت رشد ساحه کشاورزی در منطقه اشکوشیم ولایت مختار کوهستانی بدخشان. باید گفت که آب کانال مذکور برای آبیاری نمودن زیاده از 800 گکتار زمین‌های کشاورزی و زمین‌های نزد حولگی دهه نمدگود ناحیه اشکوشیم پیش بینی گردیده بعد پورا از تعمیر برآوردن آن مسکونان دهه امکانیت دارند زمین‌های انوار دهه را آبیاری نمایند و در تامین نمودن بازارهای قلمرو ولایت با محصولات کشاورزی موقع استوار داشته باشند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. با مقصد مساعدت به رشد ساحه کشاورزی و از بین بردن مهنت دستی از جانب کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ تراکتورهای تسمه‌چرخی معاصر به تاجیکستان وارد کرده شد. گزارشی خبرنگاران ما. طبق درخواست خواجگی‌های دهقانی مملکت کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ 12 تراکتور تسمه‌چرخ معاصر پراقتدار را وارد جمهوری گردانید. تراکتورهای مذکور که دارای 130 قوه اسب میباشند زمین را طبق قاعده‌های اگروتکنیکی شدگار نموده برای پرورش و نشأه‌نمای دلخواه زراعت زمینه خوب فراهم می‌آورد. مخصوصا پخته که از جمله رستنی‌های تیرشه محسوب می‌یابد باید در زمین نرم کشت کرده شود. طور متخصصان ابراز می‌دارند سالیان زیاد زمین‌ها توسط تراکتورهای کم ظرفیت در قوری تا 25-30 سانتی متر شدگار کرده شده قسم پایانی زمین تا رفت سخت گردیده برای نشأه‌نمای پختن نامساعد می‌گردید. تراکتور چهارچرخه در مثال تراکتور امتیازی همگی 3.5 تن وزن دارد اما هنگام شدگار کردن زمین نمناکیش 17-20 باعث بنابر فشار چرخ‌های اجبارنده زمین تا 60 سانتی متر خاک را زیچ می‌نماید و پلوگی که از قفای وای زمین را شدگار کرده شده است همگی تا 30 یا 35 سانتی متر زمین را شدگار می‌کند تمام. باقی مانده همه سوالا هرکی به خاک زیچ شده کفک سپورت به میان میاد و برای زراعت‌های که تیرشه دارند عموما برای همه زراعت‌ها این عامل بدشوی حالت مغرورتی زمین را به میان آورده و در نتیجه حاصل دلخواه به دست نمی‌آید. با مقصد بلند برداشتن حاصلناکی زمین طبق دستور و راهنمایی متخصصان در زمین‌هایی که پخته کش کرده می‌شود باید شدگار در چقوری 45-50 سانتی متر گذرانیده شده تا قسمت سخت پایان زمین پر نرم کرده شود. در این زمین‌ها باید از تراکتورهای پراقتدار تسمه‌چرخ استفاده نمود که تاجیک اگرالیزینگ زمینه را برای به دست آوردن حاصل بلند پخته فراهم آورده. خواجگی‌های پختکار جمهوری می‌توانند از این نوع تراکتورها ثمرناک استفاده نمایند. این تراکتورها زمین را سخت زیچ نمی‌کنند چون که گرچه وزن گران هم که باشد زمین را در چقو داده شده با صفت بلند شدگار می‌نماید. محصول نوکی کار این تراکتورها تا به درجه بلند است. زمین را هموار و یک خیلی شدگار میکنند که برای کار اینها مثال گریدر قطعی هموار کردن زمین ضرورت از میان میرود. تراکتورهای تسمه‌چرخ در دلخواه شرایط و اقلیم از جمله برف و زمین‌های یخزده به ممانعت زمین را در چقوریت معین تا 50-60 سانتی متر شدگار می‌کند. همزمان برای این تراکتورها اسپارهای دورخورنده 4 و 5 تنگه‌ای وارد کرده شده است که بدون مشکلات آنها را در دلخواه زمین آزاد کشیده شدگاری با صفت انجام داده می‌شود. راهبریت کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ از تمام امکانیت‌ها استفاده نموده تلاش بر آن دارد که تراکتورهای تسمه‌چرخ بیشتر به جمهوری وارد نماید. عبدالحمید نظیر، مقصد اخبار.
در 3 ماه اول سال 2021 با نظرداشت امکانات موجوده به خارج مملکت بیشتر از 12,000 تن محصولات کشاورزی صادرات کرده شده است. گزارش محمد علی سفر. در 3 ماه اول سال 2021 محصولات کشاورزی و خشک‌میوه‌ها به خارج مملکت بیشتر صادرات کرده شد که نسبت به چند سال قبل به مراتب زیاد است. نامگوی محصولات کشاورزی را صاحبکاران طبق شرطنامه‌های همکاری با خواجگی‌های دهقانی دسترس نموده با استفاده از شرایط امکانات موجوده به کشورهای منطقه و اروپا صادرات می‌نمایند. агентии صادرات نزد حکومت جمهوری توجیکستان با مقصد آمادگی موسم نوی صادرات محصولات کشاورزی به خصوص پیاز بروقتی یکجا با وزارات و اداره‌ها و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های جمهوری تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نموده شده است. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده در 3 ماه یکم طبق معلومات‌های آماری از قلمرو جمهوری به خارج کشور در حجم 12,000 تن محصولات کشاورزی به مبلغ 3 میلیون و 67,000 دلار صادرات کرده شد. در 3 ماه یکم اساساً 91% 4 نمود محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد که این پیاز 5194 تن، میوه خشک 1600 تن و دیگر نمود محصولات کشاورزی به خارج کشور صادرات کرده شد. عین حال در شهر ناحیه‌های جمهوری جمع‌آوری محصولات کشاورزی از جمله پیاز بروقتی آغاز گردیده است که تمام تدبیرهای ضروری را جهت زیاد نمودن صادرات محصولات کشاورزی به خارج کشور агентии صادرات در یکجایی با مقامات داخلی اندیشیده شده است. با فرق از سال گذشته صادرات میوه‌های خشک نیز امسال به مراتب زیاد شده. از جمله در 3 ماه اول سال 2021 زردآلوی خشک 1677 و از 7 تن، خشک میوه‌های آمیخته 90 و از 5 تن، لیمون 11 و از 5 تن و پیسته 41 و از 2 تن را تشکیل می‌دهد. برای صادرات هرچی بیشتر میوه و سبزیجات در شکل تر و تازه و خشک به خارج کشور امکانات مساعد فراهم آورده شده است که در این سمت تدبیرهای مهم و سریع عملی کرده می‌شود. кишоварзони ноҳияҳои бобоҷон ғафуров ва ҷаббор расулов аз таъминкунандагони бозори истеъмолии шаҳрҳои саноатии вилояти суғд бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ маҳсуб меёбад. дар ҳамин шабу рӯз бозорҳои дохилӣ аз ҳосили гармхонаҳо бо маҳсулоти барвақтӣ таъмин буда хоҷагиҳои ноҳияҳои вилоят дар кишти баҳорӣ парвариши навъу номгӯи зиёди маҳсулоти барвақтиро ба роҳ монданд. гузориши равзали раҳмон ва дилшод юсуфӣ. дар истеҳсолу таъмини бозори истеъмолӣ бо сабзавоти тару тозаи барвақтӣ аҳолӣ ва кишоварзони ноҳияи бобоҷон ғафуров нақши асосӣ доранд. шурӯъ аз давраи зимистон то имрӯз ҳаҷми бештари сабзавот, помидору бодаринг ва қаламфури булғорӣ ба бозор аз гармхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ММК Агро пешниҳод карда мешавад. бо истифода аз технологияи пешрафта соҳибкорону мутахассисони гармхона ба он моил мегарданд ки дар марҳилаҳои афзоиши талабот дар бозор ҳосили сабзавоти тару тоза тайёр фароҳонии бозори истеъмолӣ таъмин карда шавад. имрӯз мо навъи гуногуни сабзавотро парвариш карда ҳосили онро ҳозир тайёр карда истодаем ки ба бозори дохилӣ пешниҳод карда бо нархҳои арзон дастрас намоем. ҳосили 3 навъи помидор дар гармхонаи гидропоникӣ аз моҳи январ, ҳосили 2 навъи бодринг аз охири моҳи март инҷониб ҷамъоварӣ ба бозор бароварда мешавад ва то моҳи июн ҷамъоварӣ идома меёбад. дар гармхонаи органикӣ помидор, бодринг, қаламфури булғорӣ, боимҷон ва ҳандалак дар ҳосилбандӣ буда дар марҳилаи минбаъда ин гармхона бозорро бо сабзавоти тару тоза таъмин мекунад. дар минтақаи унҷии ҷамъияти саҳомӣ ба номи Саидхоҷа Орунхоҷаев бошад, сабзию шалғами барвақтӣ пухта расида ҳосили нав ба бозор бароварда шуд. дар минтақаи унҷӣ саҳмдорон 300 гектар сабзавот киш карданд ки аввалин сабзавоти барвақтиро ба бозор бароварда истодаанд. дар моҳҳои май ва июн сабзӣ, картошка, пиёз, помидор тайёр мешаванд. саҳмдорону иҷоракорони деҳаҳои зарзамину хистеварз кӯчати помидорро ба анҷом расониданд. хоҷагиҳои деҳқонию аҳолии ҷамоати деҳоти зарзамин тухмии помидорро дар моҳҳои декабр январ кишт карда дар гармхонаҳои мавсимӣ кӯчат тайёр ва дар ин давра дар заминҳои кушод помидор кӯчат менамоянд. хоҷагидорону аҳолии деҳаи зарзамин дар гирифтани ҳосили баланди помидор таҷрибаи ғанӣ доранд ва аз таъминкунандагони асосии бозорҳои вилояти суғд ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ бо сабзавот маҳсуб меёбанд. آخر ماه مارت با زمین های کشکده کوچت کرده از 20 مای سر کرده قریب 1.5 ماه تمام بازارهای ولایت سوغد را با پمیدور تر تازه تامین می نماید.
اهالی و خواجگیداران ناحیه باباجانغفروف در استحصال کارتوشک بروقتی نیز اصول و تجربه خاص را جاری نمودند و حجم بیشتری کارتوشک بروقتی استحصال می‌نمایند. در همه موضع‌های ناحیه پرورش کارتوشک ادامه داشته، در قسم موضع‌ها خصوصا در حدود جماعت دهاتی غازیان در میانه ماه می حاصل کارتوشک آماده و به بازار پیشنهاد کرده می‌شود. کشتی کارتوشک را در ماه ینور سر کرده در نیمه ماه فوریه به انجام می‌رسانند و اولین حاصل را سری ماه می به فروش می‌برند. کشتی بروقتی استفاده پرثمر زمین هم درآمدناکی به بازار و هم درآمدناکی به اهالی میباشد. در استحصال مواد غذایی کشاورزی در برابر زمین‌های خواجگی‌های کشاورزی، زمین‌های قطعه‌های نزدی حولگی و زمین‌های خواجگی‌های یاریرسان شخصی، زمین‌های پرزیدنتی از منبع و سرچشمه فراوانی محصولات خصوصا سبزیجات تر و تازه بروقتی میباشد. در دهه‌های جماعت دهات دهمای ناحیه جبار رسولوف، دهمای زرکار و گلستان هر عائله قطعه‌های نزدی حولگی و زمین‌های پرزیدنتی را ثمراناک و عاقلانه استفاده برده در دوام سال سبزیجات استحصال می‌نمایند. طی солҳои охир хоҷагидорону деҳқонони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ба бунёди гармхонаҳои замонавӣ доиму амалкунандаро оварда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти барвақтиро аз ин ҳисоб афзун менамоянд. гузориш дар ин хусус. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи хоҷагидорон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ба бунёди гармхонаҳо бештар гардида, қариб дар ҳама ҷамоатҳои деҳот ташкилу ба роҳ мондани парвариши маҳсулот дар шароити гармхона ба таври васеъ дида мешавад. ба ҳамин монанд дар ҷамоати деҳоти калелин аз ҷониби роҳбарияти хоҷагии деҳқонии юсуфзода 5 адад гармхона дар масоҳати 35 сотиқ замин бунёд ёфта, айни ҳол дар он сабзишу нашъунамои помидор хуб мебошад. бинобар маълумотҳои раёсати кишоварзии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, рафти нашъунамои зироатҳои кишоварзӣ дар дигар қитъаҳои хоҷагиҳои ноҳия хуб буда, дар ин шаб рӯз барзгарони ноҳия ба ҷамъоварии ҳосили сабзӣ оғоз бахшидаанд. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аз тарафи хоҷагиҳои деҳқонӣ ки дар моҳи ноябр кишти сабзӣ гузаронанд аз 20 сотиқ то 50 то 1 гектара. ин имрӯз чихел ки шоҳиди он ҳастем, дар хоҷагии ниёзмуҳаммад бегов аз тарафи иҷоракорон барои ҷамъоварии сабзӣ шурӯъ кардиянд. мақсади асосии мардум ҳамин аст ки барои боло рафтани нархи сабзӣ дар бозор мо кӯшиш ғайрат мекунем ки нархи дар бозорҳои ноҳия ҷумҳурӣ паст барорем. масъулони бахши кишоварзии ноҳия иброз медоранд ки дар баробари оғози ҷамъоварии ҳосили сабзӣ то имрӯз дар сархонаҳои ҳудуди ноҳия ин маҳсулот захира гардидааст ки барои пешгирӣ аз болоравии нарх дар бозорҳо нигаронида шудааст. дар баробари ин ҳозир дар ноҳия сархонаҳо мавҷуд мебошад. дар сархонаҳои мо ҳозир нигоҳбини сабзӣ ҳастааст. мо ҳар рӯз амира таҳти назорат гирифта аз сархонаҳо бароварда ба бозорҳои ноҳия тақсимот карда истодаем. зимни боздид аз дигар майдонҳои кишоварзии деҳоти ноҳия маълум гардид ки хоҷагидорон ва сокинони ноҳия ҳар ваҷаб заминро мақсаднок истифода бурда аз кишту кори деҳқонии имсолаашон интизориҳои зиёд доранд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи ҷалолиддини балхӣ барои барномаи ахбор. хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи рашт ба кишти картошка шурӯъ карданд. деҳқонон соли ҷорӣ мақсад доранд майдони кишти картошкаро ба 1462 гектар расонанд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. картошкакорӣ асоси иқтисодиёти ноҳияи раштро ташкил намуда, дар раванди амалӣ шудани барномаҳои пешбинишуда рушди соҳаи кишоварзӣ ин соҳаи сердаромад рӯ ба пешравӣ дошта, бо зиёд шудани майдони кишт истеҳсоли маҳсулот ҳам афзуда истодааст. ин аст ки деҳқонони ноҳияи рашт тасмим гирифтанд то соли ҷорӣ дар масоҳати 1462 гектар картошка кишт намоянд ки нисбат ба соли гузашта 212 гектар зиёд мебошад. аз рӯи маълумоти ситоди ноҳиявӣ дар байни хоҷагиҳои картошкакории ноҳияи рашт аз ҳама беш масоҳати кишт ба хоҷагиҳои кишоварзӣ ҷамоати деҳоти қалъаи сурх рост меояд. рафти кишти картошкаи ҷамоати деҳоти қалъаи сурх соли 2020 ба 186 гектар кишти картошкара расонида будем. имсол нақша дорем ки ба 251 гектар кишти картошкара
гузаронем. картошка дар ноҳияи рашт аслан дар ду марҳила киш мешавад ки фосилаи байни он зиёда аз 20 рӯзро дар бар гирифта аввалан деҳқонон дар таҳдаштиҳо ва баъдан дар мавзеъҳои баландкӯҳ ки аз сатҳи баҳр қариб 2000 метрро ташкил медиҳад кишт мегузаронанд. аз ҷумла заминҳои хоҷагии деҳқонии замониён дар мавзеъи дамоби ҷамоати деҳоти ба номи Нусратло Мақсум ҷойгир буда аҳли заҳмати хоҷагӣ баробари бунёди боғҳои замонавӣ ба картошкакорӣ машғул мебошанд. ба гуфти сарвари хоҷагии деҳқонии замониён солҳои охир картошкакорӣ ва боғдорӣ асоси зиндагии ҳар як хонаводаи мардуми кӯҳистон ба шумор рафта деҳқонон аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони маҳсулот ба даст меоранд. картошка ростика мо камтар кишкародем ягон 60 сотих зоитар буд ҳосили хуб гирифтем ҳамин тухми нағз буд ҳосили хуб гирифтем қариб 20 тонн картошка гирифтем ҳорна. кишти картошкаи мавзеъҳои баландкӯҳ асосан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ҳиҷборак аз Калон, Тагоба, Оби Меҳнат ва Ясман гузаронида мешавад зеро иқлими ин маҳал барои ҳосилнокӣ ва сифати маҳсулот хеле ҳам мусоид буда. бо тавсияи олимон дар ин мавзеъҳо тухмиҳои хушсифат кошта мешавад то деҳқонон ҳосили фаровони картошка истеҳсол кунанд. дар ноҳияи рашт беш аз 3000 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият дошта саҳмдорон ҳар сол аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони зироатҳои кишоварзӣ истеҳсол мекунанд. истифодаи оқилонаву самараноки ҳар як ваҷаб замин дар шароити кӯҳистони ноҳияи рашт боиси пешрафти иқтисодӣ ва баландбардоштани дараҷаи некуаҳволии ҳар як хонавода ба шумор рафта зеро ягона манбаи даромади мардуми ин ноҳияи дурдасти кишварамон асосан аз замин ва кишоварзӣ мебошад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахборро идома медиҳем. соҳибкорони саховатпеша ҳамчун нишони пайравӣ аз сиёсати иҷтимоии роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дасти кӯмак ба беморону ниёзмандон дароз менамоянд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. бо нишони ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар асоси дастуру супоришҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соҳибкорону ашхоси саховатпеша дар моҳи шарифи Рамазон тадбирҳои хайру эҳсонкориро вусъат бахшиданд. дар ин миён вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил соҳибкор Маҳмудҷон Муродов ҳам иқдом пеш гирифта ба табобатгирандагону кормандони соҳаи тиб ва донишҷӯён кӯмаки якдафаина намуда барои онҳо зиёфати идона орост. дар ҳошияи амалисозии ин тадбири хайр вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов аз муассисаи давлатии Маркази миллии тиббии Тоҷикистон Шифобахш дидан карда табобатгирандагони шуъбаи бемориҳои хуни кӯдакона ва шуъбаи саратоншиносии кӯдаконаро аёдат кард ва ба онҳо маҳсулоти гигиенаи шахсӣ ва шириниҳо тақдим намуд ки боиси хурсандии кӯдакон шуд. چی قدر گوشه‌داده می‌رسونن بغیر از این به ما هست شهروندانی که خیرخواه هستن می‌بینم کودکان ما دستگیری میکنن مادرای ما دستگیری میکنن. ضمن عیادت و دسترس کردن کمک‌ها به بیماران شعبه بیماری‌های خونی کودکانه صاحبکار برای این بعد هم یاری رساندن به آنها از جمله جهت دسترس کردن اسباب‌های معیشی و فراغتی همزمان انواع ضروری مواد داروواری برای تبابت منبعده کودکان اظهار آمادگی کرد. در برابر بازدید از مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی تاجیکستان شفابخش عیادت تربیتگیرندگان شعبه بیماری‌های خونی کودکانه و شعبه سرطانشناسی کودکانه صاحبکار اینچنین به 2000 نفر طبیبان و طبابتگیرندگان این بیمارخانه خوراک شام دسترس نمود. در جریان روی دست گرفتن اقدام نوبتی خیرخواهانه از جانب صاحبکار در ماه شریف رمضان اینچنین به 1100 نفر طبیبان و طبابتگیرندگان مجمع تندرستی استقلال 250 نفر از بیمارخانه شهری یوری تاجیلی، نزدیک 300 نفر از مرکز طبی شهری رقم 3، 236 نفر از مرکز ملی بیماری‌های سیل، شوش و جراحی قفس سینه مچیتون و دیگر مؤسسه‌های تندرستی شهر دوشنبه کمک رسانیده شد. اینچنین از جانب صاحبکار برای زیاده 3360 نفر دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت خوراک شام تشکیل گردید. اسنای دسترس کردن کمک‌ها و صحبت با کارمندان ساحه تندرستی، بیماران و دانشجویان
вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе маҳмудҷон муродов таъкид намуд ки ин қабил тадбирҳои эҳсонкориро соҳибкорони ватанӣ дар партави сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат амалӣ карда оянда ҳам дар иҷрои ин қабил тадбирҳо талош ба харҷ медиҳанд. қобили зикр аст ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми табрикии хеш ба муносибати фарорасии моҳи шарифи рамазон аз анҷом додани корҳои хайру савоб сухан гуфта таъкид намуданд ки лутфу эҳсон ба наздикону атрофиён, гирифтани дасти фитодагон аз рӯи тавону имконият ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоату бесаробон кӯмак кардан, худдорӣ намудан аз ҳама гуна амалҳои ношоиста, доштани забони пок, муомилаи хуб, ахлоқи нек ва даҳҳо арзишҳои дигаре ҳастанд ки шарт ва зарур дониста шудааст. боиси хушнудӣ аст ки соҳибкорони ватандӯст ҳам ҷонибдорӣ аз ин таъкиду тавсияҳои сарбари худ намуда дар доираи имконияти доштаашон пайи амалисозии амалҳои солеҳу созанда талош ба харҷ медиҳанд. дар шаҳри бохтар бо мақсади пешгирӣ аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ тадбирҳои беҳдоштӣ пурзур карда мешавад. мутахассисони маркази назорати санитариву эпидемиологӣ ва хоҷагии манзиливу коммуналӣ давоми ҳафта маротибаи дуюм аст ки дар кӯчаву хиёбонҳои маркази вилоят корҳои безараргардониро анҷом медиҳанд. гузориши абдурозиқи азиз ва зубайдуллои қодир аз шаҳри бохтар. дубора паҳн шудани бемории сироятӣ дар баъзи давлатҳои дунё ба мушоҳида мерасад. ҳарчанд дар ҷумҳурии тоҷикистон хуруҷи он ба қайд гирифта нашуда бошад ҳам мутахассисони маркази назорати давлатии санитарӣ, хоҷагии манзилии коммуналӣ, ширкати хонаҳо ва корхонаи фаръии давлатии обу корези шаҳри бухтар тадбирҳои беҳдоштиро роҳандозӣ карда вазъи санитарӣ ва эпидемиологиро беҳтар мегардонанд. тавре дар маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри бухтар иттилоъ доданд чунин тадбирҳои поккорӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, марказҳои фароғатӣ, кӯчаву хиёбонҳои асосӣ маркази вилояти хатлон роҳандозӣ карда шуданд. ҳарчанд ки вазъияти бемории сироятии коронавирус дар тоҷикистон мутаддид бошад ҳам аммо вазъияти намуди бемории сироятии коронавирус дар мамлакатҳои ҳамсоя моро водор месозад ки бозам дар самти пешгирии ин беморӣ ҷиддитар муносибат намуда чораҳои пешгирӣ, яъне риояи қоидаҳои меъёрҳои санитарӣ, риояи фосилаи байни шаҳрвандон, пӯшидани ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, безарар гардондани дастон ва дигар чорабиниҳое ки бо мақсади пешгирии бемории сироятии коронавирус зарур мешуморем, корро боз ҳам оғоз намуданд. хушбахтона аз моҳи январи соли равон дар ҷумҳурии тоҷикистон ягон ҳолати сироятёбӣ аз чунин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. чунин тасмимҳои поккорӣ аз ҷониби ниҳодҳои марбут ба самти ободонӣ ва тозакориҳо дар шаҳри бухтар танҳо бо мақсади пешгирӣ аз пайдошавии ҳар гуна бемориҳо ба роҳ монда мешаванд. мо кормандони идораи коммуналии шаҳри бухтар дар ҳамкорӣ бо назорати давлатии санитарӣ шаҳри бухтар ҳамарӯза кӯчаҳои марказии шаҳрро безарар мегардонем. як ҳафтада ду маротиба ҳудуди шаҳрро безарар мегардонем. тавре маълум гардид корҳои амалӣ бештар шабона ба роҳ монда шуда мутахассисон бо риояи талаботи санитарӣ кӯчаҳои қаҳоров, бобоҷон ғафуров, садриддин айнӣ, маҳаллаи ҳоҷӣ шариф, кайҳонавардон ва кӯчаи ваҳдатро безарар гардониданд. дар баробари ин иқдомҳо кормандони корхонаи фаръии давлатии ширкати хонаҳои шаҳри бухтар низ ҳамарӯза саҳни биноҳои баландошона ва кӯчаву роҳравҳоро тозаву озода намуда миёни мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. аз тарафи кормандони мо даромадгоҳҳо ва такхонаҳои бинои баландошона безарар гардонда шуда истоданд ва кор дар ин самт идома дорад. дар мувозинати корхонаи мо 270 бинои баландошона буда айни замон 68 рӯбанда ба ин биноҳо хизмат мерасонанд, рӯбучини назди биноҳоро ба анҷом мерасонанд. дар корхонаи фаръии давлатии обу корези шаҳри бухтар иттилоъ доданд ки бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ҳамчун омили пешгирикунанда ба оби ошомиданӣ миқдори зарурии хлор ҳамроҳ намуда сифатнокии оби нӯшокиро боз ҳам беҳтар месозанд. дар радифи чунин тасмимҳо сокинонро зарур аст ки қоидаҳои беҳдоштӣ ва гигиенаи шахсӣ ҳамчунин фосилаи иҷтимоиро риоя карда дар пешгирӣ намудани бемориҳои сироятӣ бетарафӣ зоҳир накунанд. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, шаҳри бухтар, ахбор. бо мақсади баланд бардоштани маърифати муошират дар байни тоҷирони бозорҳо ва пешниҳоди хизматрасонии сатҳи баланд, инчунин мувофиқи талаботи стандартӣ пешниҳод намудани молу маҳсулот дар бозорҳои шаҳри душанбе аз ҷониби кормандони агентии тоҷик стандарт тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. гузориши хабарнигорони мо.
барои таъминоти бозор бо маҳсулоти хушсифат ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тоҷирон ба мизоҷон аз ҷониби агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. бо мақсади тибқи талабот ба роҳ мондани хизматрасонӣ, риояи одоби муошират ва пӯшидани сару либоси корӣ аз ҷониби тоҷирон чанд вақт аст ки дар бозорҳо ва марказҳои савдои пойтахт корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. ин навбат чунин як чорабинии тарғиботӣ дар бозори Панҷшери шаҳри Душанбе баргузор гардид. мавриди зикр аст ки тибқи талабот ҳар як тоҷири бозорҳои алоҳидаи пойтахт сару либоси ягонаи кории хос доранд. бо назардошти он ки сатҳи фарҳангу тамаддуни ҳар як давлату миллат аз рӯи одобу муоширати сокинонаш баҳо дода мешавад, истифодаи сару либоси ягонаи корӣ ва одоби хос барои ҳар як тоҷир муҳим буда боиси баланд рафтани обрӯи миллат дар сатҳи байналмилалӣ мегардад, чунки имрӯз сайёҳон бештар ба бозорҳо ҷиҳати дастрас намудани армуғон ташриф меоранд. агентии тоҷикстандар бо савдогорон вохӯрӣ намуда ҷиҳати беҳтар намудани хизматрасониҳои қоидаҳои савдо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. дилхоҳ меҳмоне ҳузур мекунад ба бозорҳои шаҳри Душанбе дар ин ҷо чӣ қадар ки сатҳи хизматрасонӣ дар бозорҳо нақстар шавад, ин баҳои баланд дода мешавад аз назари меҳмонон. симои ҳар як давлат ин бевосита пойтахт аст. барои ҳамин мо бояд тамоми бозорҳои шаҳри Душанбе ҳамин корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронем ва қоидаҳои савдо ва хизматрасониро беҳтар намоем. ҳифзи бозори истеъмолии мамлакат аз молҳои пасифат, эмин нигоҳ доштани саломатии сокинон хусусан аз маҳсулоти ғизоӣ ва таъмини ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон муҳим мебошад. аз ин рӯ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар бозорҳои пойтахт чораҳои заруриро амалӣ менамояд. манучери Сулаймон, Меҳрӯзи Ҷумъа, Баҳодури Ҳасанзода, Ахбор. оила такягоҳи давлат ва асоси ҷамъият ба ҳисоб меравад. бо мақсади пешгирӣ аз пошхӯрии оилаҳои ҷавон пайваста аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар робита ба ин имрӯз кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳиро роҳандозӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. яке аз мушкилии ҷомеаи имрӯза пошхӯрии оилаҳои ҷавон мебошад. масъулон сабабҳои онро ба омилҳои гуногун вобаста медонанд. кормандони бахши сабти асноти ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ҷиҳати баланд бардоштани маърифати оиладории оилаҳои ҷавон ва навхонадорон, ҳамчунин оид ба тарғиби либоси миллӣ, номгузории тифл аз рӯи феҳристи тоҷикӣ, саривақт гирифтани шаҳодатномаҳои тифл, суҳбату вохӯрӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. имрӯз мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ дар маҳаллаҳо гузаронида истодаем. оиди сари вақт гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, ақди никоҳ бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ мегузаронад. корҳои фаҳмондадиҳиро идома дорем. бисёр шаҳрвандон номгузории фарзандонашонро дар ҳайати оила мегузаронанд. шаҳрвандоне ки ба мо муроҷиат мекунанд оиди номгузорӣ, мо ба онҳо китоби феҳристи миллии тоҷикиро пешниҳод менамоем ки аз ин китоб ба фарзандонашон номҳои муносиб, номҳои тоҷикӣ интихоб карда номгузорӣ намоянд. ҳамчунин аз ҷониби оилаҳои рӯзгордида ва равоншиносон ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе бо оилаҳои ҷавон ва ҷавононе ки ба ҳаёти мустақилона қадам ниҳодан мехоҳанд суҳбатҳои судманд доир карда мешавад. инчунин оид ба маърифати оиладорӣ, эҳтироми якдигар, номгузории тоҷикона ба тифлон ва саривақт гирифтани шаҳодатномаи таваллуд ва пӯшидани сару либоси арӯсӣ аз ниёгон ба мерос монда тавсияҳо дода шуд. бояд гуфти баъзе аз падару модарон фарзандони худро бо номҳои дорои маънои коста ё номҳое ки ба анъанаҳои номгузории миллӣ бегонаанд номгузорӣ мекунанд. танзими оила пеш аз ҳама ҳифзи саломатии занону модарон, баланд бардоштани сатҳи маърифат ва таҳкими мавқеи онҳо дар ҷомеа, инчунин тарбияи насли солим ва ташкили оқилонаи оила мебошад. пеш аз ҳама маърифати оиладориро байни ҷавонону навхонадорон бояд баланд бардошт. аҳли ҷомеа бахусус оилаҳои рӯзгордида, аҳли зиё, омӯзгорон ва доираҳои дигари ҷомеа бо мақсади омода кардани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, пешгирӣ аз пошхӯрии оилаҳо, никоҳи хештабори наздик, корҳои тарбиявию таблиғотиро дар байни аҳолӣ бояд васеъ ба роҳ монанд. кормандони бахши сабти асноти ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дар самти пешгирии пошхӯрии оилаҳои ҷавон пайваста бо оилаҳо суҳбату вохӯриҳо анҷом медиҳанд. инчунин ба муроҷиаткунандагон пайваста маслиҳатҳои ҳуқуқию равонӣ медиҳанд. пешгирӣ дар пош хӯрдани оилаҳои ҷавон
جوانان اجرای سنگین دارد، چون که جوانان امروز مسئولیت عائله‌داری را بر دوش والدین خود میگذارند. ما را ضرور است که پیش از آن که عقد نکاح دو جوان را میبندیم باید از جهت روانی دانستن حقوق‌های شهروندی و داشتن احساس بلند عائله‌داری را به آنها آموزیم، یعنی مصلحت روانشناس و حقوقشناس برای آنها حتمی است. همچنین در این روز به چند نفر عائله‌ها در منزل زیستشان شهادتنامه تولد فرزند با پیشنهاد نام‌های تاجیکی تقدیم کرده شد. گذراندن چنین جمامت‌ها پیش از همه به بلند برداشتن فرهنگ عائله‌داری، لباسپوشی ملی جوان دختران، احیای سنت‌های اجدادی، پیشگیری از نیکای خویش و تباری نزدیک و بروقت، اینچنین پاشخوری عائله‌های جوان مساعدت می‌نماید. نورعلی صفامیدین، محمد نظری شریف برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корнамоиву қаҳрамониҳои фарзонafарзандони миллати тоҷикро ҳамеша қадрдонӣ ва гиромӣ дошта ҷиҳати ошно сохтани насли наврас ба фаъолияту осори гаронбаҳои шоирону нависандагон тадбирҳои муҳимро амалӣ менамояд. яке аз ин шахсиятҳо қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода мебошад. гузориш дар ин хусус. асару достонҳои ҷони ширин, садои осиё, аз ганг то Кремл ва қиссаи Ҳиндустон аз осори барҷастаи тарихии Мирзо Турсунзода ба шумор меравад ки кишварҳои Ҳиндустону Покистон ва қораи Осиёро ба тасвир кашидааст. Мирзо Турсунзода аз соли 1947 вақте ки ба Ҳиндустон меравад ва силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустонро менависад, аз ҳамин ҷа обрӯ эътибори Мирзо Турсунзода дар арсаи байналхалқӣ хеле зиёд мешавад ва устод Турсунзода аз ҳамин ҷа сар карда мавзӯи асосии эҷодиёти худ сулҳу дӯстии халқҳоро ихтиёр мекунад. имрӯз бо ташаббуси донишгоҳи миллии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо иттифоқи нависандагони тоҷикистон бахшида ба 110-солагии шоири халқии тоҷикистон Мирзо Турсунзода конференсияи байналмилалии илмию амалӣ таҳти унвони Мирзо Турсунзода ва адабу фарҳанги миллӣ баргузор гардид. дар конференсия илмӣ намояндагони корпусҳои дипломатии ҷумҳурии Ҳиндустон, ҷумҳурии Узбекистон, шоирону нависандагон ва устодону донишҷӯён иштирок доштанд. дар ҷамъомад иштирокчиён баромад намуда саҳми Мирзо Турсунзодаро дар рушди адабиёти тоҷик баланд арзёбӣ карданд. Мирзо Турсунзода дар таъриху ташаккул ва такомули адабиёти навини тоҷикон нақши ҷовидона гузоштааст. ашъори ин шоири тавонои миллати тоҷик аз мавзӯоти гуногун аз ҷумла муҳаббат ба ватан, модар, хислатҳои неки инсонӣ ва ҷабҳаҳои муҳими ҳаёт таркиб ёфта назми рӯҳнавозу дилписанди ин суханварӣ беназир ба шумор меравад. устод Турсунзода тавонист ки вай шеъри тоҷикро, адабиёти тоҷикро, фарҳанги тоҷикро ба ҷаҳониҳон маъруфӣ кунад. бинобар ин Турсунзода ва халқ инҳо маслан тавъам ҳастанд. аз шоири халқи тоҷик Мирзо Турсунзода мероси бою гаронбаҳо ба насли имрӯза ба мерос мондааст ки мутолиаи он барои ҷавонон роҳи дурусту худшиносӣ ва худогоҳиро талқин менамояд. шоир шурӯъ аз мавзӯъҳои миллӣ то масоили байналмилалӣ изҳори андеша карда шеъру достон, асарҳои саҳнавӣ, филмномаҳо, мақолаҳои илмиву адабии худро ба нерӯи азими маънавӣ мубаддал намудааст. ҳамин аст ки ашъори баландпояву баландмазмуни Мирзо Турсунзода байни хонандаи имрӯза басоб маҳбубияти хос пайдо карда рӯи мизи хонанда қарор гирифтааст. манушери Сулаймон, Холмуҳаммади Давлат, мақсади мақсад, ахбор. дар ноҳияи шаҳри нав гулгашти ба номи Мирзо Турсунзода ки дар он пайкараи барқади ин шоири машҳур насб шудааст, таъмиру навсозӣ карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар ноҳияи шаҳри нав дар доираи омодагӣ ба таҷлили 110-солагии қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турсунзода гулгашти ба номи ин шоири машҳур, гулгашти Мирзо Турсунзода ки дар он пайкараи барқади Турсунзода насб шудааст, таъмиру навсозӣ карда шуд. дар арафаи ҷашни 110-солагии устод мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав тасмим гирифтанд ки аз нав барқароркунӣ роҳраҳоро ҷиҳати шинондани чароғҳои равшанидиҳанда фавораҳоро аз нав барқарор карда ба як манзараи зебо имрӯз чӣ қадр ки мебинед табдил ёфтааст. ин гулгашт баъди навсозӣ ба як гӯшаи обод ва барои истироҳату фароғат инчунин баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ мувофиқ табдил ёфтааст. роҳравҳои гулгашт сафолакпӯш карда шуда нишастгоҳҳои наву муосир дар он ҷо насб шудааст ки сокинони меҳмонон ба ин ҷо омада бо тамошои ин ҳама зебогиҳо истироҳати худро комил менамоянд. ҳамчунин шафати роҳравҳо бо гулҳои гуногуни ороишии мавсимӣ оро дода шудааст ки айни замон бо шукуфтани ин гулҳо намои зебое дар ин гулгашт ба назар мерасад. вориди ин гулбоғ шудам маро як ҳаяҷони шодиомез фаро гирифт, чунки бо рангу бӯи нав ин гулбоғро дида истодам
و برای این من شکرگزار هستم. پیش از همه شکرگزار از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که این گلباغ رو از سر نو تعمیر کرده امروز با استفاده داده ایستادند. با مناسبت افتتاح این گلگشت چهاربینی فرهنگی برگزار گردید. ضمن سخنرانی اشتراکچیان این چهاربینی عاید به حیات و فعالیت قهرمان تاجیکستان شاعر نامدار تاجیک میرزا ترسنزاده ابراز نظر نمودند. از جمله گفته شد که میرزا ترسنزاده نه تنها در تاجیکستان بلکه در سطح بین المللی همچون ترغیبگر صلح و دوستی و پیوندگر قطعه ها مشهور است. سهمی ترسنزاده همچنین در ادبیات تاجیک نیز نظررس بوده، آثار پرغناوتی را برای ما به میراث گذاشته است. از روی اثرهای شاعر فیلمنامه و نمایشنامه‌های زیادی تهیه گردیدند که تماشابینی خود را دارند. پس از افتتاح رسمی گلگشت نخستین مرتبه در آن برنامه رنگین فرهنگی و نمایش فروش کتاب از جانب نشریات ادب به راه مانده شد. کتاب سرچشمه حیات است. کتاب نه اون که در برای شخصی که کتاب ما میخوانیم برای عقل است، برای عقل و دانش است، برای تربیتگران ما جوانان، برای تربیتگران است. همیشه شخصی که کتاب میخواند و همیشه فعال است، همنشین به از کتاب نیست میگویند. کتاب که در تمام زندگی همسفر عمر انسان بود، همه حادثه و واقعه ها را در خود تجسم نموده و از یک نسل به نسل دیگر به میراث گذاشته است. ملت تاجیک نیز از قدیم کتابدار و کتاب دوستدار بود و از این رو خزینه ادبیات تاجیک خیلی هم بوی و غنی است. در این چهاربینی مقدار زیادی ادبیات های بدیعی و علمی و معرفتی که از جانب این نشریه به تب رسیدند پیشنهاد دوستداران کتاب گردانیده شد. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.